Sir, Joyce, anak ka. Agkalaysa kayo kada iti simbaan, no? Saan pa'y asigurado, tatang? Ay, nawaw. Ada mo baboy atarakan tayo, no kwa? Isupay lang ti usaran niyaw kan ni Cesar. Ay, saan tatang? Narigat mo't ano ti baboy yu na ng ti mausar. Ila ko yukit di. Iti kasta, ada igatang yu iti masapsapol yu. Sigurado ka? Ay, sapay agpapadatay lang kada Cesar amarigrigat. Ang mga nawan mo't pangalaan dagiti dadakkel na. Kasano nga iti kalay sayaw. Tatang, da kaming kini Cesar ti makaamo iti kalay sami. Ken may isa, mabalin mo't apapelaang pa iti alaan mi. Saan mo't amasapol nga ingrandi ti kalay sami, tatang? Malala, no kastate kunam. Awan ti maramidak anak kaw. Ang no kasapulan nyo ti tulong. Ada kami lang kaninanang yaw. Kasta timbaga ni tatang mo ka, Joyce? Mabalin ka no at itarakan da ababoy ti mausar inton kalay sata. Ay, nawaw. Ay, sanay. Nakababain ka dagiti dadakkel maw. Day tamat laang ti kunak. Anusan tapay laang ati simple akalay sa. Mga latapay laang iti papel. Iti kasta, legal ti panagdan nata. Ada mo basit urnong ko? I-reserve mo pay laang. Saan mat amasapol ngayon grande ti kalay sata? Sigurado ka? Okay laang kanyak ti simple akalay sa. Tinapatag, kat saan ta mailumlum iti utang. Anya tinadamag mo, Maripulin. Makiasawa mo't gaya man ti kakaiso ng anak ti kabsat mo. Aya, Isumat tinangag ko. Agkalaysada ka nun ka ni Cesar. ay nawaw. Awan pa'y mati na ibagbaga ni Joyce kanya. Amang ano nalipatan na. Anya nga'y tinadamag mo. Mano ababoy nga'y ti partyanda. Ay nawaw, kaanakam ngam di mo amaw. Sa anak pa'y ngamin anapan iti ayanda, Maripulin. Saan da ka nung agparti iti baboy, Mare Rosita? Na, apay nga'y. Adumot ti baboy atarakan da manong Fabian. Mga aladalaang kano iti papilda, Mare. Anya? Naimbaglaangan ta nasalaw ka dito'y dalan, Manong Fabian. Anya ka diti masapul maw, Rosita, ading kaw. Adala kayat ko asaludsudan, Manong. Anya dayta. Nadamag ko nga main nga agkalay sa kanuda Joyce ken Cesar. Ay, wan. Ay na, pasensya kan. No, jak na ibagakan ka. Pudno ka day apapelaang ti alaan da, Manong. Saan da nga agkalay sa iti simbahan? Misumat ti plano da. Ay, nawaw. Apay nga'y. Saan da pa ka na dagiti tattao, Manong? Ay, masapul pa'y aya. Rumbang laang apakaninda dagiti tattao. Agkalay sa da nga rog. Saan mat aparikot ti baboy no bilang laang? Tanda mat ti baboy atarakan niyaw, Manong. Apay akas ta tilangam anagaway, tatang. Kaslaad da nadag sa naparikot mo. Ay, jak nagustuhan ti imbaga ita ini antim Rosita. Ni, anya ti imbaga na aya, tatang. Nasken ka no, apakanin nyo dagiti tattao. Nagkalaysa kayo ka ni Cesar. Ay, nawaw. Pala desisyon matetangan ti Rosita. Jak man amoy ti dayja kabsat ka anak ka. Ay natatang, narigat ti agsapol iti kwarta ita apanawan. Iso arumbang laang nga agbalin tayo a praktikal. Ay. Nagsubsobra ti kwarta, mabalin nga ingrande. Ngam no da tayo amarigrigat, uray simple laang. Awan ti serserbi ti ingrande akalaysa, no nagapumot laang iti utang, tatang. Isa bagay. Kita man dagiti artista babak nang. No agkalaysada kat mabilbilang laang ti bisita da. Datayon tokit den amarigrigat laang. Si kamot gayam ti masalaw ko, Joyce, kanakan.
Sa dino nga iti papanam. At dala ilakad ko a papeles ijay sentro, Auntie Rosita. No kasta, talaga apapel lang ti alaan nyo ken ni Cesar, kanakan. Saan kayo ngagparti iti baboy? Wano baka? Saanan, Auntie? Ay nawaw, agkalay sa kayo pailang nga rod no kastamot lang. Auntie, amoy yung ti sitwasyon mi. Marigrigat kami laang. Iso a practical kami. Wala, ngamrumbang lang mat, apakanin nyo dagiti tattao. Agkalay sa kayo nga rod. Sa maysa, nagswerten ngay day tano biyom no saan nga gastaws. Auntie, no adaman ti urnong mi kini Cesar, di mi kayak amasayang laeng. Ta isumat tinamnamaan mi apang rugyan mi. Apay, di ka di umapal kadagiti kaaruba tayo nga ing grande ti kalaysada. Kinapudno na, Auntie, awan ti rumbang nga apalak. Ngamin, kontento aklat na. Uray papel laang ti alaan mi kini Cesar. Tinapatid kanyak, ket legal ti panagdeng namin. Talaga nga awan ti babain day ta Joyce Mare Pulain. Ay nawaw. Apay mo't anay bagam ti kasta, Mare. Kasano, di na kaya tapakanan dagiti tattao. Nakababain ka dagiti kalugaran tayo, ngayon grande ti kalaysada. Ah, talaga akasta, Mare. Saan tayo nga agpapada iti kapanunutan? Kan practical dalang siguro, ah? Kani baga na pailang, akontento ka nun. Oray ijay munisipyo lang ti pagkalaysada kin ni Cesar. Kalukwan. Ay na, Mare. Awan ti mabalin tayo no kasta ti plano da. Nasaysaya at matkit di ti agbalin a practical. Ita a panawan, Mare. Ay na, no aday baga, oray pagsayaatan da. Di na kayat ti dungag. Anyalangan nga iti ibaga dagiti tattao, no agkalaysada asaan da apinakan dagiti kabaranggayan tayaw. Ay na, saan mo idan apakibyangan, Mare? Bay amon no isumot ti ammo da husto. Isu ti aramidan da. Kasko nakitayan, saan tayo nga agpapada iti kapanunutan, Mare. Sikamot ti lumabas iti paraangan mi, Cesar. Apay ka day, Auntie Rosita? Ay mabit man lang. Anda kayat ko sa ludsudan kan ka. Anya day tante? Agkalay sa kayo gaya man kan Joyce, akana ka. Uwan, Auntie. Ijay munisipyo. Diyo kaya agkalay sa iti simbaan. Ha? Amom si ka, Cesar. Talaga adi mo kayat ti agastaw sa niya. Nay, saan mo takasta, Auntie? Apay nga raw, adi mo kayat nga itagtiing grande akalay sa iti kanak ka. Ha? Agparte kayo lata kumamot iti uray 5 baboy no isaw. Ha? Napagsaritaan min ka ni Joyce ti may papan iti day tante. Kaya nakadesisyon kami nga imbis nga igatang mi ti baboy ti kakaisuna nga urnong may idulin mi langay. Taiso ti pangrugyan mi inton malpas ti kalaysa may. Oo, ti ko nam kede, kuripot ka. Ah, Kasimat ni Joyce no ka. Kuripot ka mat. Kasken ka pa'y laeng mat tinakaibatugan na. itay pa ada katugaw ni Cesar iti sirok ti mangga anak kaw. Kasla naunag ti pampanunutan na. Jak amo no niya ti mapaspasamak iti nobyok. Di namat nga rod iba gano apay. Nay, ay amang ano da diyo nagkinaawatan ah. Ni, awan tatang. Okay kami laang mat iti panagkunak. Kahit apay nga raw dakilata nagbaliw tinubyaw. Saan mat akasta sigod ni Cesar? Tunggal umay dito'y balay ke ado ti istorya na kanya. Ita ke kasla di payagisa. Bayan nyo tatang, kasaritak to tinubyok. Nasaysayahat anak kaw. Agsarita kayo itinalapat. Tama nga no adamit na aramit. Manog pasentro ta ita, Cesar. Masadsadutak nga raw. Ni, apa yan? Inton sumaro no alawas ti civil wedding tayo. Anya nga iti isuot na, no saan ta agumatang ita. Diyak amaw. Agpudno ka man kanyak, Cesar. Adda ka di parikot mo?
Di mo ka din kayat ngagkalaysata? Ibagam laeng Idi pa'y napalabas alawas akas na ka. Kinapudno na. Dakon magustuhan ti ibagbaga ni Auntie Rosita. Ni Auntie Rosita manan. Anya timbaganakan ka aya. Malas mo ka no, tanay batog ka itikas kanyak ako ripot. Ay nawaw. Kasta din sawang ni Auntie Rosita kan ka. Nasakta anak itikas taunay. Kasanungay no. Ay na, di mo latan ikaskaso ni Auntie Rosita. Kasjay at talaga dayjay. Ay nga, aramidam dito'y balay, Joyce. Imaya, tada na patag nga ibagak kada kayo, Auntie Rosita. No kasta, agparti kayo iti baboy. Saan aday ta tigagarak, Auntie? Kan saan matlaang akas ta ti plano may? No kasta, anya nga ron tigagaram, Joyce. Imaya, takayat ko nga ibaga kada kayo. Ano mabalin laang, kat saan akum kumpurmiti sa usawang yu ken ni Cesar. Anya akong kumpormi manan ngay bagbagam. Ay nawaw, aging didiam mo kayo pay laang matantay. Naibagam ka no, ako ripot ni Cesar. Day tagayam. Well, naisawang ko tikastakan ko na. Apa, isaan ay apod no? Di nakabailan nga ipaiting grande akalay sakan ka. Saan ka day, kanakan? May salaang ti maibagak, Auntie. Uray anya ti panunutin dagiti tattao. Saan mi nga ipalubos a mailumlum kami iti utang para laang iti grande akalaysa. Nasabat ko mat ni Joyce itay, Mari Rosita. Dito'y kadibalayo, tinagapuan na. Wan, maray. Imay naman ang pinagbasuran tilapayag ko. Ay na, si kantumat ngamin, Mare. Manakibiyang kalaunay. Ay nawaw, siyak pa'y tidakas ita. Nadamag ko ngayon bagam kanu ako ripot ni Cesar ano beauty ka anakam. Wan, indiretsok day takan kwa na. Sana bali tapod numot. Saan anasaya at tikas ta nga isaw-sawang mo, Mare? Awan talaga ang guraan da kanu kastalaang. Guraan nak lang nuguraan nak maray. Ammom, may salaang ti maibagakken ka. Saan anaragsak ti biyag mo no ado ti gumurguraking ka. No di da ka baalan ti ingrande akalaysa, di mo idapilitan. Ammom ti kasasaad da, Mare. Pudno nga ado ti tarakan da manong mo Fabian ababoy. Ngam isumat lang ti pagbibiyagan da. Ay, anya nga ron taramitag, maray. No kayat mo nga ingrande ti kalaysa ti kaanakam, di sikan ti aggastos, Mare. Isponsoram ti kalaysa da. Saan abalay ta adumat ti kwartam? Ay nawaw. Anya ti aramidam dito balay ading kaw. Adda ka din ni Joyce manong Fabian. Madadya kusina. Aglulutaw. Kayat ko kumama ka sa Rita, manong. Ha? May papanityan niya? Kayat ko mga sponsoran ti kalaysa dakin ni Cesar. Anya? Amo, ka nasakit dagiti na isaw-sawang ko kadakwada idi kalabas, manong. Iso kayat ko ti bumawi kadakwada. Adda good news ko kan ka, Cesar. Anya day ta, Joyce? Imay ni Auntie Rosita itay. Kat ko na kayat na nga isponsoran ti kalaysa ta. Anya? Kayat na kano ti bumawi ka data. Imanugot ka? Idi damo. Saan? Ngam ipilit namat. Iso anagwe naklatan Iso kanon ti makaamo iti kwarta a mausar. Ay nawaw. Ay, talaga big time ni Antem. Wen, bak nang atalaga ni Auntie Rosita. Iso na laang, taaglablabos no maminsan. Di na makontrol, tingiwat na. Congratulations, Cesar kan Joyce. Agyaman kami, Auntie Rosita.
Ayun kayam. Oh, regalo para kada kayo. Ha? Ni, dakalan tinatulong nyo kada kami, antay. Un nga rod, Auntie Rosita. Nakababain mo't kada kayo. Anya ko ba't ipagpainan nyo? Okay lang kanya. Ngamin, awan mo't ipangusarak iti kwartak. Tawan mo't nga rod anak ko. Ay na, agyaman kami no kasta, Auntie Rosita. Bay anyo, subalitan minto day ta akin na imbagyo kada kami, ante. Ay na, saanon kanakan. Saanak mo't nga agor oray iti anyaman nakasukat itulong ko kad. Daigatan ko iti usarag, iti baro at trabaho. Ay nawaw, no kasta, adnan trabaho. Gawin. Isungay kan na ko iti kwarta. Tap namang rugi ak mutan iti trabaho. Ay nawaw, kamaudyanan na, matulungan nak matlaangan lakay. Gumatangak to iti naimas ama si Dabakay. Ay katuan na lakay. Oh, manungarot ti ka sa pulam. Umanayan ti isang ribaw. Sige, ikan ka iti sangaribo. Ay, sus. Ngam siguraduam nga adda pagtungpalan na alakay. Wing! Dalag mo na ya bakay. Ay nawaw, anya ngay dagitagin at gatang mo, ador lakay. Flashlight kan ado a baterya. Ah, Ano ngay dagita? kasapulak ti flashlight ken ado a baterya. Nga may night shift ti trabaho bakit. Night shift? Uy, rabi iti panagtrabaho, iso a night shift. Kastaya. Uy, Anya ngay dayta at trabaho. basta night shift nga rod. Amangan mo Ay, di no. ka nagpanunot iti dakas bakit. Buwata kaon, tapno jak maladaw iti trabaho. Unay mat ngamin dayta at trabaho. Masapol aya arabi eh. Wala. Saan ka di nga imbagakan ka arabi iti jutek? Un angam delikado mat. Kasanulaangan no adda ti masalaw mo di tadalan. Kat pagtripanda ka. Kasanaw no awan ti makakita kan ka. Ay, nawaw. Kabailak ti bagik bakit? Sama isa. Adama kay nalak nga armas ka, no bilang laeng. Ala, makaamo ka man laangan ador. Isaram ti daw, ta agrubata kaon. Awan ka di tinalipatam. Awanan. Inalak mo't amin, nagiti ka sa pulak iti trabaho. Ala, agan-anad ka nga raw. Sa dinaw ti papanan ti asawa ang Pilar anak ka. Ay nawaw, da kayo magayam nanang. Kunak no nakaturog kayo matang. Kasanaw kat nakapigpig sabot ti sa uyo iti asawam. Ay nananang, pasensya kayon. Nadisturbo kayo pay din. Okay laang kanya, Pilar anak ko. Kat, sa dinungay ka na ti papanan ti asawam. Rabi ngamrimwar pay laang. Night shift ka nung amin ti duty nananang. Night shift. Nay, anya ti trabaho na aya, Pilar anak ko. Day tatijak amo nanang. Naa, di mo ibaga, di mo sinaludsod ti asawam. Sinaludsod ko, ngam di namot sinumbatan nanang. Ay, kasano nga raw no, adamot tan ti illegal nga aramidin na. Amangan mat no nag-apply amatyo dancer ijay ile. Ni nanang mat, saan ang maaramid ti asa? Nakadano nakmutlangan iti garden dagiti tattao diti kabangi pang barangay. Adayo. Agam sa nabalay. Ta sigurado asulit met ti bannog kaw. Ay nawaw. Uy. Adda pa imbati da ka barbaro nga esprira. Sigurado anangina da ito na may lakaw. Matay ta. Naisa ako ka na. Da ito'y pailang ti alak ita. Sigurado adakkel ton ti maalak a kwarta. Numailakok da ito'y. Itay pay, adi ka matagtagare, Pilar anak ko. Adda ka di parikot mo. Agsapan nanang, ngam saan mo tin anagawid ni Ador? Ama nga, no nag-overtime iti trabaho na. Nga ta? Huwag siguro Alas 10 arimbuar iti rabi No 12 hours ti duty na. Saan pa'y siguro dismiss? Sa bagay, nasapa pa'y matkit di nanang.
Imbes asay-sayangam ti oras mo. Agsagana ka kitday, tamapan kamutin iti ayan ni Kunching. Isupay ti malpas mo at trabaho. Agawid to kadilat taday tanga ador pilar anak ko. Ano tararami din dito garden ka kat big-bigat parok? Ay, tata. Ay, sapa da sprayer gawit mo. Kain kasla na bambanong ka. Madlaw nga dayo tinagapwa ang baraw. Ay, tata. Huwag nga raw. Ay, amangan no kaya tiyo agatangan ti sprayer ka? Ah, no kasta. Ilaklakom da ita sprayer baraw. Huwag tata. Kung nga main. Kasapulak namin kat ti kwarta. Mayat da ito nga sprayer. Nangina ti kasto iji ilay. Hanggang, uray lakok iti 3,000? Ay, naglakam itong barok. Apay, saan ka alugi dita? Lugi ang okay lang. Ta, kasapulak ngamin ti kwarta. Ay, nawaw! Ala na tata. Gatangan nyo kumantap no makaawid akmatain. Ay, sigurado nga urayan na kung ti asawa. Ni, ado mo tinyawid mo a groceries, ador lakay. Sa dino ngay, tinangalaam ka dagitoy. Awan mo ti kwartam arimwar. Ay, sa dino kumapay ngay. Tangdan ko ang nagtrabaho No kasta, dakkel gayam titangdan mo, lakay. Ay, sus, dakla talaga abakay. Ay nawaw, nagsayaten ngay. Ay, mapanak to manan intong rabi eh. Saan mo't siguro nga illegal day ta trabaho, lakay. Amin ano ka di nga ibagakken ka. Asaan nga illegal ter aramida. Apayawan pa nagtalag mo kanya. Sana kasta, kaya't kulaang ti makasigurado. Nay, apa kasta di lang ayo, tatang. Ay, takal ti parikot kaw anak kaw. Anyat na pasamak aya. Nakasaritak ni pare Pepe itay. Kaya mapukpukaw magkano ta sprayer a binulod na kanyak. Ay nawaw, kadno kagat-gatang yulaang dayjay. Ay, day tangarog kahit. Amangan met no, nalipatan na lang tinangay kabilan na tatang. Wenno, naipabulod na. Ay, awang kanumag. Indulin na kano iti basit akalapaw iti talaw ni di kalman. Ang ami dinagsubli ti agsapa. Awang kanumatain. Anya? Nay, an-anwam day tapuro a kurtina, tatang. Manya kumapay ngay. Usarak ata maturugak iti kalapaw ko intun rabay. Ne, adda ka di manan ti dakas a napasamak, tatang? Ay, agray raman dagitag tatakawan. Ang mga nusyak ti next target da. Ay na, nasaysaya at sano ipakaamuyulangan ka ni Kapitan, tatang. Ang mga no day tapay ti pakaisabmakan nyo. Ay, hamangan no saan tumanan na maaksyonan na dagaws. Siyak langan ti mga ramid iti pamuspusa na nakaw. Ada na panunot ko nga rambidan no bilang. Ta siyak ti next target da diyang agtatakaw. Unay day ta nakatawa yu, tatang? Kitak lang. No saan nga agnakam da diyang agtatakaw. Ewan ba kay? Kani, last gisay. Amumat anay chip ti jute. Mabiit laang man, ador. Addala kayat ko asaludsudan kan ka. Anya day ta? An-anom dagiti sako, ang nakitak itibag mo. Ay, nakita na kayang dagiti sa ako ngayon sa ganak. Ay naman. Ay, sana mabalin na mamuan na. No niya ti ikarga ka dagiti sakaw. Apay adi ka makasungbat si ka, ador. Ay, siya di mo bakit? Impaalan ni boss dagiti sakaw. Kasapulan na ngamin. Iso siya akong timang idunay. Di nakululbudan si ka, ador. Ay, saan? Di ka maululbudan kay. Siguraduan lang. Addala maamuak akalukan nga aramidam. Talaga nga agsungbat ka kanya. Alas 12 ni Terabay. Ang limot imay tagtatakaw. Wano nag-di off. Ada naka-flashlight nga agturong iti ayang kaw. Ay, hamangan mo iso dahi tantag tatakaw.
Sa mga umay ni pare Pepe dito'y garden dito kastoy nga oras. Usara kunti puraw ako tina. Sakto magna di kaslakton white liday. Di na maapit ti bunga dagiti nateng amula dagiti tattao dito'y kabangibang nga barangay. Tinasayan. Irwar kunti sa ako tarugya kunti. Anya dis limabas. Nakapuraw man. Amangan no, imahinasyon ko lang dayay. Ituloy ko tiramida. Ay sos, limabas man natin nakapuraw. Hoy, amangan no talaga white lady dayta. Ay, tumaraya ko na. Ay. Bakit? Adakaon, lukatang tiri daw, pangasing. Umayan, makauray ka kadimag si Kador. Papayakas na kailangan anagawid. Ay, Sapay awan ti Paris ti chinilas mo. Ay na. Kasla na idaramudom ka pa'y. Kita aman day talaga. malas. Ay, malas na talaga. Ano ka aya? Sapay awanan ti bag mo. Ay, kuha ngamin, bakit? Anya akwa. Ay, sana mabalin na maman ni Pilar, no? Anya ti puno na pasamak. Ay, amangan no, isupit ti mangitulod kanyak iji barangay hall. O anya, apay adi ka sumungbat ador. Ay, kuha, Jay, kuha, nakatsambak iti huldapar. Anya, ay sus, naimbagtasan da ka din ang ran. Ay, napo. Naskan nga agreport tayo iji barangay hall lakay. Ha? Ay, saan yun? Saan yun nakasapulan? Bakit? Ay, ang yaman takit diti, Diyos, ah. Mat kan tsinelas. Kukuha ti lukong agtatakaw dagiti anak kaw. Anya? Pudnaw ti bagbagak. No kasta, nakita yun asino tagtatakaw, tatang? Jakamaw tinagan na. Kabisadok ti ropa na anak kaw. Ay nawaw, kat itadyo nga rodan dagita abag kan tsinelas ije barangay hall. Ta ipost da iti Facebook page ti barangay tayo. Iti kasta kat maamuan no asino day tangag tatakaw, tatang. Ay, wag. Mga anak pa isak pa mapanak. Ano usam ngayon labati kortina anak ko, ah? Whitely di mo ilagayam ti kabutang day diyang agtatakaw. Sa dino tinapanan ti loko nga asawak nanang. Adda iti sirok ti mangga anak kaw. Agin ina na tanasakit ka no ti bagbagina. Mangibaba inday ta nga ador. Ay nawaw, anyat na pasama kaya Pilar anak kaw. Oh, nanang, kitain nyo ti bagkan tsinelas an na ipost iti Facebook page ti kabangibang a barangay. Saan ka di ako kwa ni ador dagitoy? Ay wun ngagpaiso. Eso matlagayam nga awan ti Paris ti chinilas ni Ador. Basain nyo ti kapsyon na nanang. Ay, jak mat mabasa anak kaw. Jak makita. Sapsapulen da no asino ti agtatakaw nga akin ko kwa kadagitoy nanang. Agtatakaw. Wen, adda ka no ngamin agtatakaw iti gabyon, sprayer, ken nateng amula dagiti taga kabangibang a barangay. No kasta. Panagtakaw gayam ti kuna ni Ador a night shift at trabaho na. Talaga amang ibabain ka, Ador. Di na kumamutanong tan bakit? Amumot na maditirik na. Nasakit ti bagbagi, kanjak pa'y makapagnana sayaat. Gapo ka dagiti holdapar anasalaw ko. Iti dalan, iti rabi. Ay nawaw, taagulbod ka pa ilang amin. Mingmingan man anaimbag dagito aladawan, Ador. Kukom dagita, saan ka de? Ha? Night shift duty gaya man. Ha? Ne, kamalit ti pampanunutan bakit? Di kan aglibak pay si ka, Ador. Itamot lang. Tumakder ka dita, tasyak mismo ti mangitulod kan ka iti barangay hall. Ay, sana bakit? Diyak kaya ti may balawd. Tumakder ka dita, no di mo kayat ani kapitan mismo ti mang sokon kan ka. Ha? Taiso ti mangitulod kan ka ijay kabangibang a barangay. Kuha, saan ko mat ako ko dagita kay? Anya, saan mo ako kwa? Kat naglawag mo't at iparis ti chinilas mo aginatang mo ti agday ti ladawan. Ha?
Tumakder ka dita, tasangwam ti bunga ti dakas nga ram. Iti kasta, kat di ka maisagma. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo, tuyon. Kuha na. Sana ka gumatang. Anya garod ngay. Umutang ako maiti arak, nana. Anya, bigbigat pa'y laanggam umutang ka. Sakit arak pa'y matngaraud. Anya kay laki din. Bayatak magkay. Diyan mo yung baga, lipatak mo bilang. Anya, Ala na. Pautangan na. Oray, upat at tubay to. ay, nagadaon. Ay naapo, bayadak to. Mala, pautangan ka. Yung pang-aasim tabayadam. Kan saan ko maamabayaga? Makapung tutak no kasta ti aramidam. Ay na, kung naklakit din no, sino ti masabat ko na bartek? Si Kamagayam, ay na, salbag tamat. Ganun na bartek ka masabat mo. Anya ti barikot mo? Sika nagalas a bakla. Anya? Awang bibiyang mo nun na bartek ka masabat mo, ha? Anya? Hoy, tapno mo man niya? Curfew hours, son. Hanggang paawit ka pa ilang nga naggapo nakiinom? Ay, rumba nga sika titiliwan dagiti tanod. Di mo amo asurutan ti patakaran ti barangay. Ay, sika danga. Tapno mo man niya. Awan bibiyang ko iti curfew nga ipagpagam. Abay, nalipatan nga danggal kwa pulis. Anya? Tapno mo man niya. Siyak mabutang iti kakasta. Ang mga nagiti di tanong ti ipatiliw ko kanyang ka. Ay na, naimbag ko naman tanasing putak. Tano saan, pinang-or ko da dyan, Norman. Di mo pa ilalinipak iti lip and right. Marwam, Huwag nga ron. Wala pa sabat ko pa'y maminsan na kas jati aramidin na. Jakon palabsen. Naglastog, gapotadda ka no angkel na pulis. anya, imbaga na ti kasta? Tiawanan bain? Anya kumati connection ti kaadda ti pulis nga uncle na iti kinaalas ti ugali na? Hoy, tay ka nga ron. Intun ko, pag timugak lang nga ron ida, adwa iti angkel na. Anya, ay, nagungat ka matan. Siyempre, masama akong magalit kung naktumat. Awan palabset no siyak ti makabungtong. Anya ka matan, Norman? Nakita nakmat anak katugaw dito eh. Ngamba salatan into pram ti mamam. Ay, anya ko mati parikot mo. Makaamu ka matan nga aglisi ah. Anya? Di nakman bigbigatan iti ungat si Carissa. Mga nunalipatam nga da angkel ko apules. Anya? Kat anya kumano ad angkal mo a pulis? Anya bibiyang ko ngay? Ipatiliw kan tupay. Anya? Isungagan anad kayo ti panagsasauyo kanya ka. Tayo ti anyaman nga oras. Mabalin kong awagan ni angkel ka. Tayo ipatiliw kayo. Mawatam. Anya? Anya? Kastamat inaramid da dyan Norman kan Carissa? Katun? Ay na, kasta unay man arot kun. No syakti si ka, ingkog tarko tapno agnakam. Maminsan pa nga aramidin na kanyak tikas jay. Pakita at star. Aywan ah, no baybayan tayo, marwam. Mayatmat no ikan iti pagnakman na. Bastos alalaki, kasta unay apa nang ipalpalastog na iti angkel na apules. Kanya kumamati maramidan dayjay abili iti kinaalas ti ugali na. Wen nga rod, isula nga isut ipalpalastog na. Masabat ko lang dayjay ang uncle na. Ibagak ti ugali dayjay kaanakan na. Wen, tapno bagbagaan naman dyan kaanakan na. No sabali lang nga ta. Kasi ka, Norman.
Talwa bulan ang tinapalabas. Manipod imay ka imotang iti arak dito'y tersenak. Nga maging gaita, di ka pa'y nagbayad. Unay kay meten nana, kasladya mo bayadan. Manulang day jay, aompay sa ngaribaw. Agam, ni, kasta kay meten nga agsinger. Kunam lano nagdakkelag at tinutang kaw. Anya, wala, basit lang agatad dayjay. Ngam utang is utang. Utang is utang nga ibagbagamot si kabakay. Ha? Amangan no nalipatan yung adangkel ko apules. Anya, kat, anya ko maitano adda. Kaya tiyaw nga ipatiliw kayaw. Sana nasaya ti arami yung agsingir Ha? Tanangan nyo ti panagsasawayaw. Tano siya ti marurod. Anytime, ipatiliw kayaw iti angkel ko apules. Anya? Awanan bain at talaga dahi anorman. Uray da kayo abakutan. Kas jaykit din, ti pa nagsasauna. Wen nga rod, imay ditoy. Kung naklakit din no may agbayad iti utang na ngamsaan mat gayam. Awan at talaga ti pilpilyin na dahi ta alalaki. Nagmayat nga ipabugbog kadagiti agkaiwar at tambay diti lugar tayo. Ha? Ipulong yu kini Serbili nana. Ibagayo akas taunay ti kinabastos na. Lakay man winu bakit. Bastos ti panagsasauna. Di na pa'y amo ngay respeto dagiti nataengan. Daita nga rod. Ngamti pa kadanagak. Amangan no saan napatyan ni uncle na. Kanayon mat ngamin nga iso ti ibaga day dyan, Norman. Ay saan nana? No kasta ti aramiden di uncle na apules. Pag timugan niyo idan. Awanan da iti bae. Ay na, nasaya at ay may kayo, Sir Bilay. Anya tigatangan niyaw. Ay, gumatangak man iti napkin, manang. Napkin. Wen, imbaw na kami ni bakit ko nga umay gumatang iti napkin. Ay, una yan. Ay, mabitlaan, sir. Oh, at to'y tigat-gatangan niyaw. Akin, uwan gayam. Sir, amangan no, mabali na pakibaya niyo, ti utang dya kaanakan niyo ditoy. Anya, utang. Uwan, sir, kinapudno na. Upatan na bulan, dya utang na. Arak ti inutang na, sir. Idi singirak nga main. Isupay ti makaungat. Kan may sa, kastaw na iti panang ipalpalastog na nga da ka no uncle na apules. Anya. Ay, kunak lakit din no sana po no day tangar aramiden day dya akaanakak. Saan lada kayo tinakaibaga iti day takanyak, manang? Ha? Bayan nyo, siyak ti makamukin ko na. Kaya day ta utang na. Iso, ti umay agbayad. Agruam day jay no siyak pay lang nga angkel na ti pagbayadan na. Arak pa'y mga raw. Ay saan lang ada bakit suping tinagaramidan na itikas jay sir. Ha? Ado kami. Bastos day jay akaanakan nyo. Anya? Idi na minsan, nakita nak anak katugaw iti tirsina. Ngam nagtupralatan akas lawan nakita na. Anya? Pudnot ibagbagak sir. Amang ano ibagayong agar arami daklang iti istoryak. Sakit noong tan. Kanayon na nga ibaga nga ada kayo kano nga angkel na apules. Kaslada kayo ti us-usaran na amang butbutang iti tattao. Ay, unayan da dyan, Norman. Ala, bayan, siyak ti makamukin ko na. Bagbagaan nyo, sir. Amang ano makatumpong tuki de iti mang bituking kwa na. Ay, si kamanan ti masabat ko, Norman. Kit, anya ko manong siyak ti masabat mo. Amangan mo kaya't mga ipatiliw kay ti angkel ko apules. Anya? Isulat ta di palpalastog mo, aging gaita? Ketuen, siyak lang ti adda angkel na apules dito lugar tayo. Amangan no nalipata mon, sika, laad abakla. Awanan kay tibain. Talaga gaya mapudno ti bagbagada kanyak, Norman. Ha? Ay, angkel. Apay nga, adda kayo ditoy. Di mo damagan no apay nga adda ditoy. Awanan kay tibain.
Usaram ti na pulis ko ngagpalpalastog ka. Salbag kakit di. Ko uncle, mabiitlaan. Anay ko angkal. Awanan kay tibain ko nakmanan. Kasta una ti panangibabain mo kanyang angkal mo. Ay, nagsakit matang dinanog yung uncle. May sapay kindi ang salbag ka. Anay ko, uncle, gusto ko man Di nagsungba-sungbatan na kasta. Tamangan no saan laad danog ti maramanam kanyak si Kanorman. Tapno mo man niya. Saan na nasaya at tangan aramidam Norman. Ay, kuha, uncle. Siya ti may babain, gapo iti aramid mo. Ay agasan mo ita. Di mo pa respetuan dagiti babakit kan lalakay diti lugar tayo. Ha? Bastos ka kano sumungsumbat. Mabalay na jackpot yan ti idandanon da kanya. No may sala ko maatao tinang ibaga. Agam adudamat. Ay, kuha, uncle. No ti panang kunam kat ayunan ka iti kasta nga aramin mo. Nagbidot ka. Himpun ko pataya bakta banga-bangam no siyak ti makaungat. Ha? Ikabayadan dagi dya inut-utang mo iti istor. Di ka lagpain. Naimbag kumamot no makanti ka inut-utang. Ngam saan mo, tarak. Ay, kuha, ay, pasensya kay ko man, uncle. Sana malay ti kasta, pasipasensya. Ti kuna, ikabayadan. Kaya nagpasensya ka maten kadag iti tattao a binasbastos mo. Gapo iti panagsasaw, kan panagpalpalastog mo. Ay, nawaw! Nagmayat matanday ta bukol di ta rupam, Norman. May bagay unay kan ka, Anya? Tiamom siguro kat ayunan na ka ni uncle mo, anya. Ay, Tapno ammom nga minanya. Awan koneksyon ti kinaaddat uncle mo a pulis iti kinaalas ti ugalim. ha? Anya nga ita, dinanog na kalangarod ni uncle mo. Nasaya at may tapno agnakam ka. Bastos ka eh. Anya? Sikati nakababain ita kadagiti tawa pinalpalastugam. Salpag ka. Makabalag day talangam si Kalastog. Ha? Ay, nawaw! Sapay la ko ma, tasanan nga gimbag day tabukol di tarupam. Total, bagay mo. Anya? Tiyan mo siguro katayunan na kanya. Ha? Palastog ka palastog nga dangkal mo a pulis. Ngaman niya nga ita. Kwa? Sikati nakababain ita. Ada pulis nga angkel ko, ada pulis nga angkel ko. Dayta ti kanayon mo nga ibaga, ngam isumatin ang danog ken ka. Ti may ibagak ken ka, gunggunam. Dayta ti magganam ti lastog akas ken ka. Ay, nagdakkel matanday tabukol di tarupam si Kanorman. Apay, pudno ka di ay dyan nadamag ko adinanog na kanya uncle mo apulays. Anya? Palastog ka, palastog. Nga ada uncle mo apulays. Nga manyagay ita. Isukit din tinang danog ka. Ngarod nana. Nana, pasensya kay ko man kadagiti, naararamid ko kada kayaw asana na sayaat. Ay katun Agam basakbay na. Bayadan pa'y nga umuna ti utang mo kanyak. Ha? Mano na bulan ti utang mo kanyak. Ngam lalipatan batan. Nalagip mo lang. Ididinanog na ka dya uncle mo ngay pagpanpanakkel mo. Nana. Ibagakan ka, ha? Uray ada uncle mo a pulis. Wano judge, wano general. Awan koneksyon na iti kinadakis ti ugalim. Kas kumaita, ti uncle mo tinang danog kan ka. Nana. Iso nga ikatam di ta panunot mo. Nga awan ti pulis no may papan iti dak.